تو جہان بادشاہ من پا پھر بندگ کجا، تو جہان بادشاہ من پا پھر بندگ کجا، تئی ستاہ رست کنتے میں وڑے مندگ کجا، تو کہ پرماہ غلاماں ہاک روپیں واجئی تئی نگاہاں مہروان شر کجا گندگ کجا، من کجاؤ جنتو کوثرو ہاب طہور، تو ملوٹے اشکی لنٹاں کیت بچکندگ کجا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزت مندیں گوشدارو کا مراگش صدف کے شنگو تالان بگانچہ ریڈیو تربت میڈیم ویو 981 کلو ہارٹز سرا ہوئی توار کے گنگوان کی موجاں پیدا کیں پشما پجگائنت اتوارنت شمی دوست شمی دوزوا آر بھی بلوچ بزان کے رحیم بخش بلوچ ہے، رحیم بخش بلوچ کلنگ گوشدارو کا ناگون دل جوہلان کیا مراگش صدفتو کا واشد گوشی گو ہمیں دعا آگوں کے دراہ تو دراہ بات وش تو وش بات وشیانی منگیر بات ملشی بزرائی کے مروچی جمعہ بابرکتیں روچ جمعۃ المبارک بابرکتیں روچ شمارا مراد بباد جمعہ روچ مروچی 20 مئی اور سال 2022 امید کنا کہ شمیں روچے بنگی جو بنداد گنجوانے وڑیا بودتا بلے مروچی جمعہ بابرکتیں روچیں اللہ پاک شمیں کی ہستیں ہر پریشانی غمی گڑتی ہستیں آئیے دور بکم اما میں گوشداروں کے ساتھ دمان ہمارا گوشدارگاہ نا دعا نا جوڑا اللہ پاک آنا دعا بکم نوشیا چی اللہ بے بچائنی اما مردم کے آہانی کی ہستیں لوگا سور ہارو سو وشیے کی ہستیں درشانی بگن اللہ پاک آنا وش بکم خوش بکم مراد بھی اما گوشداروں میں کہ آہانی زند یک سال سرجم بودتا آہانا مراد بھی اللہ پاک آنی مراد راج بکم بس دست دعا رسی دعا کیستے یک شرن چیزی مروچی ماں کیستے گا پتران کریں دعا ہے بابتا دعا کی چشکی مگوشت دعا ہے بابتا ماں گا پتران کریں دعا کیستے آئیے تاثیر او آئیے کسے لوٹک پا دے گرا وطی واسطہ لوٹک یا آیا دے گرے واسطہ لوٹک بھی میں بون حبر کہ اس دن دعا ہیں کہ انی نے دمانا منی مجگے توکات کہ منی ذہنات کہ ما دعائے سرگا پتران بھی کنے وَتُحِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِ الْخَيْرِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عزت دیوک اللہ پاک کی جندے اور ذلت کستے ہم اللہ پاک کے کستے جندے اللہ پاک بلوٹی کا سیارہ عزت دا بڑائی بلندی مرتبہ دا کا ذلت دا وَتُحِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ مسلم عمل کستے سوتے الحمدللہ کنا عارفانہ کلام آئیے پٹو پول بکا فراز جان او ما دیمترا مراکشہ وڑا برے کہ میں مراکشہ پروڈیوسر واجہ جلیل احمد و تکنیکی کو مکار ساتھ و دمانا گما امراداری کنگیں غلام سرور او میں ڈیوٹی افیسر فراز مومن و مراکش کی شنگو تالان بوگا واجہ عبدالحمید شاکر سرکماشیہ اسی عبید انجینئرنگ ٹیم ڈپٹی کنٹرولر ابرار الحق انجینئر منیجر نصرت اللہ ٹیم عمل خان بی بی کہ دگا نشتگا شنکاریہ پشو شنکانگا آہانی گوندل جوہلان کیا منتوار مروچی گئی میں مراگشہ منی کلا یک مرگی ہے یا کسانے بالی مرگی چیری چیری ہم شمارا اشکنگا پیدا کے کہ منائی ایسی ہے تو کچھ آواز لگ گئے کہ ہمیں توقات کا پترتا اور بعض وشی بھی کہ مرگانی چیری چیری واد صوبہ سرہ گوشن کا پی آہانی ہوتی ایک لذت یہ تام ہے یہ مراگشہ کے آگا چیری چیری شمارا اشکنگ پیدا کے مناو بعض اشکنگاں شیئر مدکوں کی شمیکر ہم آواز بے مارا یک صوتی نمگا دعائے بابتا گا پتران کنے و یک جستی ارکتا کامن جستی کیا کجام چیزیں تایی گئے بلے تراش گیش آئیے دیگا کارمرز کا بچے موبائل منی گئے شے گیش من کارمرز کنا ایک قلم منی گئے شے من کارمرز کنا کلائیں تی سرائیں تایی گئے توئی کارمرز کنا گیش بلے آج تایی چیزیں آئیے دیگری کارمرز کنا تراش گیش آچی یہ کامن سنتے جستیشی بیزان اگر کسی نظام تھی آنی واسطہ کستے ہیں بعض وشین جستی سرجمیہ میں مراکشہ دل گوش کنے گوٹ سرا یہ وحدہ اسٹوڈیو گڑیالا کہ منی دیمہ لگو کے 12 بجو 10 منٹ ما پدا کھائیں ساتھ یک کا گوش ما ہمراہ داری کنے گئے دعائے بابتا کا پتران کنے مارا میسج بھی کنے
0300700835 اس طرح بزن کہ 037 میں نمبر ہے. دو نمبر 0301375061 بزن کہ 037 مراگش صدف شمع دلانی توار. جی منی شاہد و شکلیں گوشداروں کا یک بر پدا شمار عربی بلوچ مراگش تو کا واشت گوشی مامروچی ایک جستیر کو تک یا کجام چیزیں کہ تئی گئیں بل ترا چگیش دیگا مردم کار مرز کنن چیز تئی گئیں وہ دعا مروچی میں کستن بونا برن دعا ہے گا بطگا پتران بکنن دعا لفظی لغوی معنی کستن اصلیت اصل چیزیں لوٹگ دعا کہتے یک گوشن کے خاص کلام کیا دلا چی در کہتے ہیں اور اللہ پاک نمگا کہتے ہیں اما خالق کہتے ہیں کہ یہ دنیا یا وجود آورتا یا کیا دنیا یا تئی تخلیق کنو کے کہ تو زانے کے آئیے چی بغیر منی دعاہانی قبول کنو کنے گوڑا آئیے نمگا چی تو وطی دستان چست کنے ہو آئیے پوتی واسطہ دعا لوٹے شرین کلام لوٹے وتی زندے باوتا وتی رزق باوتا وتی کس سلامتی باوتا وتی جان و مال و صحت باوتا لوٹے امی پیما دعا کستین تائی لوٹگے ہمرائی کہ تو پا اللہ پاک لوٹے امی پیما اللہ مخلوقات خاصیت شر انسان ہمیشہ کہ آ دعا ہی لوٹی دستا ودی برزا کم پا اللہ پاک درسی انسانا پا انسانیت بلوٹی تھی گڑا کستے یک شر انسان تصور کنک بھی دعا کستے اللہ پاکا چی چیزی لوٹک وتی سلامتی وتی رزق وتی کستے وشحالی وتی کستے سرا مصیبتانی اللہ پاک ٹھالے نگا چی کستے اللہ پاک کرا دعا لوٹک وتی دعا واسطہ دعای ہمرائی پا دیگرہ دعا لوٹک یک شر خیر ان چیزیں ہمیں پہ معاشمہ کا دعا لوٹے مابوشیں کل انسانیت طرح کستے اللہ پاک صحت بے دے اللہ پاک رزق بے دے اللہ پاک چی مصیبت بھی بچائیں ای کستے مواوات مروچی کا پتران کرنے گئے دعا کستے مزن کستے تو گوشت کرنے کے دعا آگا تو کسی اچھی لوٹے شاللہ بھی کسی واسطہ لوٹے یا کسی اچھی دعا لوٹائیں یہ ہم اسی ایک بلائیں بستاری اہمیتی ہستے دعا اس طرح مگا پتران کرنے گئے جمعہ بابر کرتے ہیں روچ میں دعائیں کہ اللہ پاک تو شمارا وش بکن وشال بکن صحت بدن تندرستی بدن روئے چیزیں میسیج استاہانی نمگا پدا کائیں گو شما کہستے گا پتران کرنے پر شما عارفانہ کلام یا کہ شما میسیج استیں فرمائش سرجم کرنے کی کوشش کرنے آصف مراد پیدار کا چی تمہارا دل گوشتی باز محنت وار گندلی جوہلان کیا تو ہمارا یاد کتا دیم طرح ہمارا میسیج روانہ تھا کوچو کلانچا چی تو صدای بکا آوازی بکا کوچو کلانچا چی نصیب اللہ کلانچی نے بشکتا سلام رات چونے تو ماشاءاللہ دیوان سکباز وشم لک سلام سرکان کسانو کے لاڑو کے گوہار مہر الجان کلانچی ساچان کلانچی ریحانہ گل شیرین بلوچ دشتی ہانی بلوچ نصیبہ بلوچ آر گل دشتی لوٹ شاہجان دل تہیگیں کدی بے وفائی مکیں دل تہیگیں کدی بے وفائی مکم ترا سوگندیں گومن جدائی مکم نادر پا کسانو کے لاڑو کے گوہار مہر الجان نامہ سلامت باتے لالا جان تو سلامت بے مارا ہیچ گم نئے زندگرانے سفر بلے سرجم نئے دن طرح میسیج مارا رواندہ تھا انور بلوچ ہیروں کا جستے پسو انور بلوچ اشیا دیگه کار مرز نکن اشیا ایک تو گوشتا اشیا تو گیشت کار مرز کن اشیا کار مرز کس نکن من ای جست کتا تو جستے پسو داتا تو راستے رہے من ای جست کتا کہ کجام چیزیں کہ تئی گئے بلے ترا چی گیشت دیگا یا کار مرز کا استعمال کنتی تو کہ ای چیز نوشتا کتا اشیا چو دیگا وہ کار مرز کت نکن یہ تئی گئے اللہ فاقت ترا داتا اچھا دین ترا تو لکھتا کہ بد نصیبہ ہما مردم کی وطی مکہیں ماتے نیکین دعاہم وطی ہمراہ نکنا بالکل یہ ہم شرنگ پہ کہ ماتے دعا نیک دعائی کہستے ہیں آسک باز مزن ارزشتی داری دعائے سرگا پتران کنک دعائیں وہ ماتے کہستے ہیں پادانی چیرہ
جنتیں ماتے پادانی چیرہ منی جنتیں سوت بھی استے منی کھلا اے ہم مراکش باہر جوڑ بھی اچھا ماتے نیکیں دعا پا چکا ہما دیوالے وڑائن کے وڑیں توپانو سیاگوات چکانی دیما آگا نیلم منی پرماج نصیر پنسینیے درد ورنائی پیر کنت مارا ویا کے بے تو زہیر کنت مارا سلام پا بانک گل زمین دشتی بانک شیرین دشتی حافظ ساجد رحیم امراض نثار میجر مہر گل سولانی یار گل دشتی نصیر اللہ بخش سم الحنیف شمسہ نگوری کمر بدل ثنا گل مریم بلوچ نسیم محمد روزینہ دشتی انیلا حاصل ماجدہ مہر تے سلام سربتان تے باز منتوار گندل جولان کیا دین تر بازار ہمارا میسج روان داتا راشد گلزار عربی شاد باتیں گل باتیں سلام پر شیرین گل رخسار دشتی شاری تربتی ثنا گل اقرا بلوچ ہوتا آبادی عابدہ ہوتا آبادی صبا ہوتا آبادی محلب مہر پری گل دشتی نصیر اللہ بخش بانی دشتی مہر جان کلانچی نثار میجر حافظ ساجد جاوید جان ہلائی صالح وفا سوت سلیم بلوچ توار سلیم بلوچ مراکش باہر چھوڑبو شیچی عبید مارا کستے من ندا گل تئی جستے جواب ندا گل تو راستے یا ردے دیوانہ دل گوش کم تئی باز منتوار کے تو جستے جواب ہے جو دو کوشش کرتا تو راستے با یا ردے تو دیوانہ دل گوش بو دینتر بازار ہمارا دشت رگت وڈ بازار ہے کوثر کریم نے وشتہ کا سلام سر جوڑے جستے جواب کوثر کریم تو ہم دل گوش کا دیوانہ گوش سر اچھی دل گوش کرنے کہ راست تو کہ رد انت کوثر کریم دشت چے تمہارا دل گوش ہے آسمی توارا سوتی گوشدار ہیں استبات لالا عربی بلوچ منی بانو کنگوار تو ہم استبات شاہجان داودی مراکش باہر جوڑ کرنے پدا کھائیں سلیم امین ہے ماتے پادانی چیرہ یا کئی آوازیں سلیم امین ہے جی اشیا بھی مراکش باہر جوڑ کنے او آسمی بلوچ مراکش باہر جوڑ بھی شمید علانی توار مراکش صدف و دعا بابت مرچی مگا پتران کرنے ماتے دعا کستے مزنی ارزش دارم ماتو پتانی دعا بزرگانی دعا اما دوست سنگت کے آنی تیگم مخلصہ آنی دعا کیرو کشے کستے انچے مردمی کے یتیم بزگر آنی دعا آہانی دعا اما دعا کی چھت دلا در کے آئی چستے بھی دعا بھی بد دعا بھی آسک باز کستے انسان آرہ اثر کنتے ما بد دعا چی بے بچہ ما بد دعا کیا دلا چی در کا یتیم بدکا غریب بدکا چورہ بدکا اما مردم کیا چرتو چی بزگر ترے آئی بدکت کا اما مردم کیا چاگر دے تو کا تئی کستے پادانی چیرہ لگت مال ہیں آئی کستے دعا گا دپا چی در نئے دلا چی در کے عرشہ رو آئی چی اللہ پاک مارا شمارا بے بچائی جی گلنگ گوشدارو کا یک برے پدا گوشما ساڑینت شمی دوست شمی دوزوا عربی بلوچ شمی میسج مراکش باہر جوڑ کرنے مجوستو میں سرحال دیما روانے گوشمی ہمراہ داریہ باز وشیب ہو گئے کہ شمی باہر زور ہے ہمارا یاد کنے ہمیں پہ مب وطی نیکیں واہ گنگوما درشان بکنے عابدہ اچھا ہوت آبادہ سلام عربی بلوچ چھونے مدام سلامت باتیں تے جستے جواب عابدہ ہوتا آبادہ چی تو راستے یا رد دیوانہ دل خوش بکا تی باز منتوار گندلے جولان کیا سلام پر رحیم امراض راشد گلزار جلیل صاحب رضیہ فرزانہ موزہ ماہ جان تی سلام سربتن درو تو سلام شموتی رائی کنے سربوانا شمی باز منتوار من عزرہ دشتی اینڈ عائشہ خیر دشتی السلام علیکم عربی مدام گالو شاد باتے تی سوال جواب عزرہ عائشہ شما راست ہے یا رد دیوانہ دل گوش بکن شما باز منتوار گندلے جولان کیا تی جستے جواب شما داتا سلام بدے ناز دشتی بانی بلوچ سسی دشتی شاری دشتی وہاب بلوچ گانائی پھر کا
ایچ دشتی پریگل دشتی فراز مومن نامہ تو باز منتوار گندل جوہلان کیا شیچی عبید مارا میسج روان داتا میسج پیسرا قیامات کا ہمراکش باہر جوڑ کرنے کیا ہنی اوار کنک علمین دیم ترا میسج دیم بازار السلام علیکم من اسرار دوست چون ہے تو عربی بلوچ تی جستے جواب اسرار دوست تو راستے یا ردے دیوانہ دلگوش کم جستے جواب تو داتا دلارہ تاہیر رسط شیچی ابے دیم ہمارا میسج کتا نازش نہ بلکہ ناز بلوچ دشتی السلام علیکم لاڑو کمرات چوڑے وشی جوڑے مراکش باز جوانن دیوان گوشدار گاؤں پر میرے سلام اساق اسد وانی بلوچ شاری بلوچ نازش بلوچ مہرجان ایدگا گوارو دس گوارنا تو سلام داتا تو گوشتا کے جستے جواب منی خیلہ ایشنت دیگے زیادہ کارمرزی کنم ناز بلوچ تو راستے یا رد دیوانہ دلگوش بکم اسے چی عبید دیمتر ہمارا وش کوشم پروما چی خدارم کریم نوشتے کتا السلام علیکم عربی پل تو جوڑے وشے ما وشن جوڑے ساہی رو تو ساہی کیت تو کشتا حیات باتے مچ گوشدارو کا نا گوارو براتانا تو سلام داتا بلوچ رادر چمنی نمگا چی سال وفا شوکت حسن بلے دئی عبدالصمد ملانٹی ناکو احمد ایرابادی عرفان ناز شاعری تربتی ارگل دشتی شیرین دشتی بانوگ نازش بلوچ تردانہ بالگتری بشیر بلے دئی سلام پر مہرین سلام رسول بخش پنجگوری سوتے گوشدار ہیں رسول پنجگوری مراکش بار جوڑ بھی تھی باز محنتوار گن دل جوہلان کیا دیم تر ہمارا میسج بیزان کے گواتی کلو روان داتا شیرین دشتی سر دعائے تو کا اثر استما دعا کے ست کو دل لوٹک بی مردم ہر وقت شرین نیکین دعا بلوٹی پا وطا پا دیگرہ کل عالم مسلمان تہنا پا وطا انہ جستے جواب شیرین دشتی تو راستے ردے تو سرحال سرگب کو تو جستے جواب دات تی باز منتوار گندل جوہلان کیا خیر جان باکری یہ سوتے تو لوٹ کتا دیمتر سوت کستے سلیم امین ہے کیا منی پرمائش ماتے پادانی چیرا منی جنتے جی گلیں گوشدارو کا واٹس ایپ باز کمش میں میسج پیدا کا ہمارا اکشے باہر جوڑ کنے مارا بانوک مناب بانوکا چی شہیتم پا چی نوشتہ کتا دیوانا تو دلگوش مناب تو جستے پسو داتا تو راستے یا رد شاہی تم پا چی تی میسج ہمارا اکشے باہر جوڑ بو تی باز منتوار گن دل جوڑلان کیا تو جستے پسو داتا یا کوشش کرتا یا راستے رد دیوانا دلگوش کن گوڑ سر ہما جا رہا جانے کہ راستو کہ رد دیم تر ہمارا میسج روان آتا اے انور رحیم انت سلیم نند سلیم امین توار بانوک نازش نوشتہ کتا کہ اے انور رحیم پیر بندے سلیم امین توارا اے سوت سلیم امینہ کسیں گوشتہ تی باز منتوار نازش تو ہمارا دلے گوشنگو زانک بھی کے گوشدار گئے دیم طرح اشن کے میسج پما روان داتا وطید رو تو سلام آنی دشتی نے بشتکتا السلام علیکم عربی بلوچ چون جوڑے وشے تی جستے جواب آنی دشتی تو راستے یا رد دیوانہ دلگوش بکم توشتا ازگر آدین توارا سوتے مراکش باہر جوڑ کنے دیم ترے بازارہ چی مارا یاد کرتا رویں دیم ترے بازارہ کے میسج کئیت کا دیم ترے بازارہ چی نوشتہ کا السلام علیکم انسانا گل چا تربت کیچا مہروان جارچین رحیم بخش بلوچ مدام وش باتے وش دل باتے مراکش صدب پہ بے مٹنگ ہوں تو یہ وشی آوازہ شمی واتی لائک کیے دعا تقدیرہ بدل کا بالکل دعا کستے انسان تقدیرہ بدل کا دعا تو کا باز اثر استے دعا لفظی نہیں بلکہ دعا یک جذبات یک نیکی دعا فرش مردمہ عرشہ بارت و سرکنت باز وشین جوہلان کنگ اپنے ما اگا کسی واسطہ نیک دعا کت نکنے ما کدی بھی کسی بد دعا مکنے اچھا ما بطور سنچا بد دعا جواب مردم ہے سنا گل تو جواب داتا جستے جواب ہم داتا
اور سرحال سر تو وشنگا پتران کو تو راستے رہے تو ریڈیو کارندہ آنا گوشدارو کا ندرسانا سلام داتا تی سلام سر بوتن تی باز منتوار جنید چا شہید تم پاچی جنید جان نور مارا دلگوشن تی باز منتوار تو سلامت باتے جنید جان اللہ پاک ترہ وش بکا سلامت بکا دیم ترہ میسیج استن بڑیو باری ہمارا گشے باہر جوڑ بنتے ملے روے یک صوت یہ نمگا صوت پرمائش کرتگا نصیر احمد توارا اس صوتا دلگوش کرنے پدا کائنش میں پرمائشہ مراگش باہر جوڑ کرنے ازگر آدی نہ ہوئی دگا کہ اس نے پرمائش مراگش باہر جوڑ بن شمیں مراگش وطی گے صدف جی بنی گولے گوش دارو کا ما مراگشہ دیم ترہ بریں گوش میں میسیج بڑیو باریت کگا مراگش باہر جوڑ کرنے مارا گوش دار گائنت کمر بدل چا پسنی ریک پشتا چی کمر بدل جان تو نام گشتا تو راستے ردے دیوانا دل گوش بکن چو بوت کن کے تو رادھم بوت کت کنے اسی چی عبید مارا میسیج دیم ترہ روان داتا شاہ فیصل چا گوار کوپا چی دعا چی مستریں قوت طاقت نیستے ہر ہما کار کے وحدے ناممکن بید گڑا ہما کارا اللہ پاک کے کرا دعا لوٹگا پد شربنت دعا قسمتہ بدل کا اگر یکی دعائے لوٹک بزانت دعا کستے پا صدق دل لوٹک بھی دعا کستے آئیے تو کا یہ چھوڑیں کستے دیگا فطور و دیگا سوچ و فکر مبیگو نیکین دلاگو و یک مردمی لوٹک بھی بالکل اللہ پاک کستے غفور و رحیم اللہ پاک بخشو کے اللہ پاک دیو کے دادانی دیو کے تو سلام پا تراتی گوشدارو کا تی باز محنتوار تی میسیج مراکش باہر جوڑ بو دیم تر ہمارا میسیج روان داتا بانی نوشتہ کو تا السلام علیکم مدام سلامت باتیں جواب بانی بلوچ تو راستے یا ردے دیوانا دل گوش بکن تی میسیج میں مراکش باہر جوڑ کو فور میرے سلام پر ناز بلوچ ریحانہ گل شاری تربتی میر ثنا گل عزرا اینڈ عائشہ دشتی میرل گورکوپی ہانی بلوچ ہانی دشتی نازین گورکوپی مریم بلوچ تی سلام سر بتان تی باز محنتوار گندل جوہلان کیا کہ تو مراکش باہر جوڑ بوتے و تی قیمتی واحدہ چے واد کرشے دیم تر ہمارا میسیج روان داتا کوچو کلانچا چے نادل رحیم دیوانا تو دل گوشے تی باز محنتوار توشتا دیوان باز وشیں جو میں نیکی وشیں روش مراد بان چوش گوشن کس پا کسا نمیرید بلے بے مر پا ہمائی کے مرید پتو سلام پا کلیں واجہ امراتو بانو کے گوھارا لوٹ تی سلامتی اللہ پاک ترا سلامت بکان تو سلامت بے مارا ہچگم نے من عرفان ناز چا پلیں پنجگورا پور میرے سلام مہروان امرات سر عربی بلوچ وشو سلامت باتیں مراگش وطی مٹ وطے مرچی دعائے بابتا گپ پتران کنگائے دعا ہما چیزیں کہ بنی آدم آچا فرشا چسکا اور بارت ما ہرشا بپکشے سلام سر کنت خوش نصیب ہما مردمن کے عرف وحدہ دعا لوٹن تی جستے پسو بزا کشکنت تو راستے یا رد عرفان ناز بودکنک تو راست بے تی باز منتوار تو جستے جواب دے گے جو دو کوشش کو تا دعا کستے چوتی ماتو پتم بوزر کنچی بلوٹے ماتے دعا کستے شمع واسطہ مزن غنیمتے ماتے دعا ہچی ہم انسان تقدیر بدل بود کا شاری تربتی بانو کا نوشت کتا السلام علیکم عربی مدام سلامت باتیں پا گالو شاد باتیں سلام بانوک شیرین گل بانی بلوچ ناز بلوچ نصیبہ کلانچی شیرین قادر نوشین دشتی بانڑی دشتی مریم بلوچ دردانک بلوچ آنی بلوچ نسیمہ سبزل ایدگا مختصراً تو براتو گوھار آنا سلام دیکھ لوٹا محمد احمد ایرابادی عربی سلامت باتیں جستے جواب شاری بانک تو راستے یا رد دیوانا دل گوش بکم بودکا کہ راست و کہ رد سے آہاں اس پیتا مناکا اچھا من ارشاد کریم تی جستے جواب ارشاد کریم تی ہم جستے جواب ما بند کتا تو راستے یا رد دا نوشتہ کتا ارشاد کریم کوچو کلا اچھا اسی چی عبید رو یک صوت یا نمگا وہاں بلوچے توارا مراکشے باہر جوڑ کنے پر لکائیں بڑی و بارے میسیجاں زودتن چی زود مراکشے باہر جوڑ کنے بلوٹے کہ اللہ پاک مارا شمارا درسانا صحت بدن تندرستی بدن او کیستیں وشو وشالین زندگی نصیبہ بکن
جی شاہد و شکلیں گوشداروں کا واحد سکباز کا میں واشنگ صوت یا بلے واحد کسی انتظار نہ کا نازش بانک تو جوستے جواب دادا تو راستے رہتے دیوانہ دل گوش کم باز انٹرسٹنگ اسی چی اوید مارا میسج روانہ تھا السلام علیکم مہر گل چھ پلے سولانیہ چی گورکوپا چی تمہارا دل گوش ہے باز باز منتوار شاد باتیں آباد باتیں تو دعائے سرا گوشتہ کا پتران کنگا ہے میں ماں شریں بلوٹیں باز شریں دعا بلوٹیں میں درستانی واسطہ بائدگیں بلوٹیں دعا میں نے مگا چھے سلام بدے درستیں گوشدارو کرنا تھی سلام سر بتا مہرگل کہستے سولانیہ چی تمہارا یاد کو بے نظیر گل چا جمک کا جمک یعنی کماش گشتے اچھا اسی چی عبید تو بے نظیر گل گشتے کے چونے عربی جوڑے وشے من ہمک روچ تی پروگراما گون دلے ہو بو آگن گوشدارا سلام بدے کولیں گوشداروں کرن صوتی فلے کا آسمی بلوچے توارا پا یہ رندی کتگ من کولے پادانا رواں زیارتہ گھاستے اے رندی کو تک من کولے گھاستے ہیں مراکش بار جوڑ بھی دیدارہ گلے مہدی ہے اچھا بلشی بزرائی کے دیمتر ہمارا میسج بزان کے گواتی کلو روان داتا لال دیدار چھ شادی کورا چھ نبشتہ کتا مراکش ڈول دارن جستے پسا تو داتا لال دیدار تو راستے یا ردے لال دیدار شادی کورا دیدار تو دیوانہ دل گوش بکان دیمترے تو نبشتہ کتا کہ دعا انسان تقدیرہ بدل کن بے شک دعا اس طرح مروچی مگا پتران کرنے گئے جاوید جان الہی بسول سنٹ اور مارا چی تمہارا یاد کرنے گئے تو گشتہ کہ جستے جواب جاوید جان تو راستے یا ردے دیوان دل گوش کان تو برا تو گوہار دس گوہارانا سلام دیکھ لوٹے تھا تیک باز منتوار گندلے جو اللہ کیا گل زمین پتی نامہ میں بنبیت جبین گل زمین دشتی مارا میسج کرنے گا السلام علیکم لالا جان وعلیکم السلام بانو کنگوار تو گشتہ کے نیکیں دعا ما پا ہر کسا واسطہ بلوٹیں تی باز منتوار تو سلام دیکھ لوٹتا شیرین گل دشتی ہوئی دگا دس گوارانا پری گل دشتیا تی سلام سربتان وحد سک باز کم میں دیمے میتگا چی مارا من مہر جان مہرین ملک جان چھ سری کر لگا السلام علیکم شما دیوانہ دل گوشے شما اکسا پروگرام مارا باز وش بھی شما باز منتوار شما نشتہ کی پروگرام گوشتا رہ گئے ما ہم نشتہ کا پروگرام کر لگا سلام سرکان کلیں گوشدارو کنا سوتی پرکان سلیم امین توارا سلیم امین مراغش باہر یک بری جوڑ ہوتا پہلی لوٹا دیمتر ہمارا نوشتہ کو السلام علیکم عربی چھونے جوڑے وچے اللہ پاک تر مدام سلامت بکم من سکی بخش بلوچا کورمانی بسول اور مارا چی تمہارا یاد کرنے گئے تی باز منتوار گندلے جو اللہ کیا وحد سک باز کم واحد قدرہ بکم واحدہ پجا بیار نثار عبداللہ سنگانی سر چاشتی بازارہ نوشتہ کو السلام علیکم روچ تی وش مراد بات جمعہ روش توکشت مراد بات دعا یک پیغام دعا رد نبید جستے جواب نثار عبداللہ تو راستے یا ردے دیوانہ دل گوش بکم گوشدارو کانا پر میرین سلام جمعہ روش توکشت مراد بات تراہم مراد بات کم کی دل گوش کنے دیمے سوت ہے کہ کسی پرمائش کتا آئیے مراکش باہر جوڑ کنے پدا کائیں دو سے ملٹا رند شمی مراکشہ شمی میسجہ مراکش باہر جوڑ کنے گوشیں گے کہ راست تو کہ رد جی گلنگ گوشداروں کا وحد سک باز کم سمل دشتی تو گشتہ کے عربی تو یہ جس پیسرا ایر کتا مانا ایر نا کتا بودکن کی دیگے کسیا جس ایر کتا آگا ما ایر کتا باید انگلو شما بزانتے اسی چی عبید مارا نثار میجر جتوی جت بل نگورا چی جو میں روش تر مراد بات تو گشتہ کے یک بلوچی پتلے کے کسی برے براسو بیگوارنت لوگ انگرو تہارنت پشدر کسی تہا مردم آرا کہ براس گوار نبود گڑا گس لنجو تہار بیت شمی باز منتوار وحد سک باز کم میں دیمترہ ہمارا میسج کتا جستے جواب گل زمین تو راستے ردے نو شما یکی دوم یہ جست کنام ہے اسی چی عبید نازن بلوچ نے بشکتا السلام علیکم پولمرات وعلیکم السلام چونے تو دیوان گوشدار گئے تھی باز منتوار سلام ٹو مائی ہال فرینڈز تی سلام سربتان ٹو یور ہال فرینڈز تی باز منتوار گندر جو اللہ کیا من نصیب اللہ کلانچی نصیب اللہ من عربی بلوچ اسی چی عبید دعا مدام پا ہر کسا بلوٹ و تی واسطہ
قبول بیت جستے پسو شمع شاکر تو جستے جواب بالکل راست داتا جست کہ کستے آکے کارمرز کنک بھی نام انتہی کے طرح چگیش دیگر کارمرز کن تہی دیگر ہرچی بھی آئیے تو کارمرز کنے تو استعمال کنے نثار عبداللہ تو راست جواب داتا جاوید جان ہلائی تو راست جواب داتا لال دیدار تو راست گشتا دیگر نازش بانک تو گشتا کشک و کسی نئے کشک و تعین نئے دیگر یہ نئے کشک اے بغیر تا زید بکر استعمال کنم تھی. اچھا گلزار راشد گلزار گشتا مودا تو وتی مودا وات استعمال کنے وات کارمرز کنے. اچھا اشیچی عبید شاری بلوچ گشتا گردین دومی نام ہے دومی تی راستے اولی کیسے تو دومی اولی رات گشتا. اشیچی عبید عرفان گشتا کشکیں بانی بلوچا راست جواب داتا. قمر تو راست جواب داتا. سناگل راست جواب داتا. آنی دشتی راست جواب داتا. دیگا کوثر منی کے گشتہ کے کوثر کریم راست جواب داتا. دیگا کیا گشتہ کے عقل آئی نام منی ذہنہ چی میں شمشت. اسی چی عبید عابدہ ہوتا پا دی راست جواب داتا. عزرا اینڈ عائشہ رائٹ انسر راستین جواب. اسرار دوست راست جواب داتا. ناز بلوچ راست جواب داتا. اسی چی عبید شیرین دشتی راست جواب داتا. او مناب چشیتم پچی راست جواب داتا. شما بعض منتوار چیزیں میسیجا آہاں زود مراکش بار جوڑ کریں فقط شما نام کس نے حوار کریں تاکہ شما گلگو زاری پشت مکپا. عرفان ناز تی اکبر پدا میسیج کچھ پنجگورا. اسی چی عبید دل رحیم تو جستے جواب داتا تو تی بعض منتوار کو دل جوڑ کیا. راشد گلزار تو گشتا مود. اسی چی عبید السلام علیکم. نسیم محمد سامی ایرونک والا تی بعض منتوار منی دوست وحد سک باز کا میں امید کرنا کہ تو دلان نیار ہے. اسی چی عبید مارا میسیج کتا بلوچ چا دشتا واجہ جیس من گشان تی جستے پسو بیٹک بیٹک و خیر تو ہم استعمال کنے تو آیا کستے دیگا ہم استعمال کنن تے بیٹکا کے دیگا کان تو گونے گوانی گمانا شما یک وڑا اسی کارمرز کنے. اچھا صدف نور چا دشتا مہروانی لالا عربی دائمہ سلامت بات مراکش باز جوان جستے پسو نام انتی بعض منتوار دیگا جستے پسو نام انت بے نامی میسیجیت کا میں کر رہا ارشاد کریم تی بعض منتوار کو دل جوڑلان کیا. وادوتی لاتی نمگا روگائیں لالا تی جستے جواب نام انت من نصیب اللہ کلانچی. زندگ بین دیم پا دیم زندگ بین جوہد کرنے کے دعا بلوٹیں پا ہر کسا وہ دعا وطی بزرگن چی کستے دعائے طلبگار بے ہما مردم کے آہانا تھئی دعائے ضرورت آنی واسمہ دعا بلوٹیں وطی کرو کشے مردوانی حیال داریہ بکنے ہما مردمانی کی آنی زندگی شمیں گمہ ہم گرنچیں آسمی بلوچ توارے کسی لوٹ کو تگا سوت میں فول رہے تو کنے استعمال آسمی بلوچ مراکش باہر جوڑ بھو گئے بے نظیر چا جمک ہمارا لوٹ کو تگا بے نظیر بانو کہ ایس ہوتا دل گوش کا زندگ بین گندگ بین دیم پا دیم مندگ بین سفر انت اللہ باؤٹے.